Dakle, slušaj vama, sad ću svakome da dam jednu povetu, znači to je moj kako jedna zahvalnost vama, što ste bili tako dobri cijele sezone i što ste toliko borili zajedno s ovim turnirom, dobro? Helyzetben futni, ezt ő adja nektek, az, hogy egész szezonban nagyon jól látszottak, és sokat dolgoztak. Kome dam, samo uzme i vrat se nešto, ništa ne otvara, jasno? Ništa ne otvara. Bogešić, Katančić, Luka Vojnić, Burger, Filip Cigulinski, Vašta Vlada, Savo Stolke, Đorđević Aleksandar, Zeković, Vapić, Starević, Bajić, Hrvatski, Cigulinski, Tomijan, Filip, Kostić, Andrej, Skovski, Dominik, Kristijan, Čonadi, Marčaš. Slušaj vam, ovi igrači iz Segedina, znači nisam mogao da vam dam ceo poklon, ali smatram da ste deo naše ekipe, tako ste dobili samo deo poklona. Azt mondja, hogy a nektek nem egész a játék, hanem egy darab csak. Ali smatram su deo ekipe i Csak úgy van, hogy ő érzi, hogy tudja azt, hogy egész család ezzel a csapat legyen. Dobre, hajde, nije bitno. Eco, hajde svakog sada budi svakog. Mindenki nyithatja a saját, mindenki nyislik egy sajátját. I Miloš isto samo deo poklona. Ne mogu da se ovo što... Sad ću sve tako. Minut. Ujje, a tamo se nema. Ajde, otvaraj to, ajde. Sad ste pravi igrači, jasno? Ćao! Sad ste pravi igrači. Nikome slažite? Kako se kaže treneru, djeco? Jel vam se sviđa, djeco? Šta imaš? Ej, nemojte